Muri ubu buzima tubamo ku isi hari ibintu bimwe na bimwe bigenda bihurirana ndetse bikaba byatera umuntu kwibaza koko niba biba byahuriranye cyangwa se ari ibintu biba byateguwe. Kuri uyu munsi rero nanjye nkuzani urutonde rw'indirimbo nyarwanda nyinshi zagiye zikundwa cyane mu myaka yagiye itambuka kugeza n'ubu ngubu, kandi izo ndirimbo zikaba zose zitangizwa n'inyuguti ya sa. Akaba ari mu gihe rero bikomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, abantu bibaza impamvu itera aba bahanzi guhitamo iyi nyuguti ya sa. Ariko mbere gato y'uko nkomeza, reka mbanze nkumare impungenge. Iyo umuhanzi agiye guhitamo izina ry'indirimbo ye, abanza kugendera ku bintu aba yaririmbye mu ndirimbo, ikindi kandi agahitamo ijambo ryiza kandi ryoroshye buri wese agomba kumenya. Uru rutonde njya kurukora nagendeye ku bintu bitatu. Cya mbere, kuba ari indirimbo itangizwa n'inyuguti ya sa. Cya kabiri, kuba ari indirimbo yakunzwe. Cya gatatu, kuba ari indirimbo yasohotse guhera mu 2020 kugeza muri uyu mwaka turimo wa 2024. Twihuse ku mwanya wa 12 turahasanga indirimbo Samoya ya Bruce Melody yasohoye mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa karindwi. Akaba ari muri cya gihe cya lockdown aho abantu benshi bayikunze. Akaba ari indirimbo yarebwe n'abantu 5,900,000 ku rukuta rwe rwa YouTube. Ku mwanya wa 11 turahasanga indirimbo yitwa Solid ya Juno Kizigenza. Akaba ari indirimbo ye ya kabiri nyuma ya Mafomira, arizo ndirimbo zamumenyekanishije cyane mu banyarwanda nk'umuhanzi wari uje mushyashya. Akaba ari indirimbo yarebwe n'abantu 926,000 ku muyoboro we wa YouTube. Kwihuse cyane rero ku mwanya wa 10 tumanuka turahasanga indirimbo Suwejo y'umuhanzi akaba n'umunyamakuru Yago Pondati. Akaba ari indirimbo yasohoye mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa 11. Akaba ari indirimbo rero yamumenyekanishije ko ari umunyamakuru kandi washobora no kuba umuhanzi mwiza cyane uzi guhanga indirimbo nziza ziryoheye abanyarwanda. Iyi ndirimbo rero ikaba yarakunzwe n'abantu batari bakeya, haba mu gihugu ndetse n'abo hanze yacyo. Akaba ari indirimbo yarebwe n'abantu 3,500,000 ku rubuga rwa YouTube. Mu mwanya wa 9 turahasanga indirimbo Soja y'umuhanzikazi Bwiza yafatanyije na Juno Kizigenza. Akaba ari nayo collabo ya mbere bari bakoranye nk'abahanzi bakiri batoya b'aba Young Generation. Indirimbo ikaba yarasohotse mu mwaka wa 2023 mu kwezi kwa mbere, aho yakunzwe cyane. Ikaba yararebwe n'abantu 1,900,000 kuri channel ya YouTube ya Bwiza. Mu mwanya wa 8 turahasanga indirimbo Celebra ya Munyakazi ariwe Bruce Melody. Ikaba ari indirimbo yasohoye mu mwaka wa 2023 mu kwezi kwa kabiri. Iyi ndirimbo nayo ikaba yarakunzwe n'abantu batari bakeya, aho muri YouTube yarebwe n'abantu 2,500,000. Kwihuta cyane ku mwanya wa 7 tuhasanga indirimbo Shayo y'umuhanzikazi Ariel Ways. Akaba ari indirimbo yashyize hanze mu mwaka wa 2023 mu kwezi kwa gatanu. Ikaba yararebwe cyangwa se yarakunzwe n'abantu 1,300,000 kuri YouTube. Ku mwanya wa 6 turahasanga indirimbo Stop ya Chris Easy. Akaba ari indirimbo yakunzwe cyane, ikaba yarayisohoye mu mwaka wa 2023 mu kwezi kwa 8. Iyi ndirimbo yakiriranwe urugwiro rwinshi n'abakunzi biwe n'abandi bakunda umuziki nyarwanda. Ikaba yararebwe n'abantu 2,200,000 kuri YouTube. Kwihuse cyane ku mwanya wa 5 turahasanga indirimbo ikaba ari nayo yatwinjije muri uyu mwaka wa 2024, aho yasohotse mu kwa kabiri mu mwaka wa 2024, ndetse ikaba ari nayo ndirimbo yonyine ya gospel igaragaye kuri iyi liste yacu y'aka kanya. Iyi ndirimbo ikaba yitwa Sikiriza ya Israel Mbonyi. Akaba ari indirimbo yakunzwe n'abantu batari bake cyane, bararebwe n'abantu 9,600,000 ku rubuga rwe
rwa YouTube. Ku mwanya wa kane turahasanga indirimbo Sesa y'umuhanzi Roskana ubarizwa muri lebo ya 155am. Akaba hari indirimbo yatumye tumumenya nk'umwe mu bagize 155am, ariyo yatumye imufungurira amarembo yo kuyinjiramo, inyuma y'aho yari yakoranye indirimbo na Element ndetse na Bruce Melody ariyo bise Coup de Trois. Akaba iyi ndirimbo Sesa yararebwe n'abantu ibihumbi 729 kuri channel ye ya YouTube. Twihuse cyane ku mwanya wa gatatu turahasanga indirimbo Sekoma ya Chris Easy. Akaba ari indirimbo yasohotse muri uyu mwaka mu kwezi gushize kwa gatandatu. Akaba ari indirimbo yakunzwe cyane kandi n'ubu ngubu ikiri gukundwa, aho imaze kugira miliyoni 3 za views z'abantu bayirebye kuri channel ye ya YouTube. Akaba ari indirimbo ikomeza kugenda ibica bigacika inaha ndetse n'ahandi hose. Umwanya wa kabiri hari indirimbo Sowe ya Kizigenza Bruce Melody. Akaba ari indirimbo imaze iminsi mike yisohotse, aho yasohotse ku itariki 19 z'ukwa karindwi 2024. Akaba ari indirimbo imaze iminsi mike cyane igiye hanze, ariko ikaba ari indirimbo yari yarategerejwe n'abantu benshi cyane, aho yagiye abwira abantu yuko afite indirimbo nshyashya arimo arakora yitwa Sowe. Akaba rero yarayishyize hanze mu minsi mike yishize, ikakirwa n'abantu benshi cyane ndetse bakayereka urukundo, aho kugeza ubu ngubu imaze kurebwa n'abantu 1,500,000 kuri channel ye ya YouTube. Dusoza urutonde rwacu tugiye gusoreza ku ndirimbo usanga ku mwanya wa mbere, akaba ariyo yitwa Sikosa. Iyi ikaba ari indirimbo itarajya hanze, ariko byatangajwe yuko mu minsi mike iba yasohotse. Ikaba ari indirimbo ya Kevin Kade ari kumwe na Deben na Element. Iyi ndirimbo ikaba iherutse gutangazwa yuko ari indirimbo bamaze gukora ndetse yanarangiye. Akaba hategerejwe yuko igera hanze, akaba itegerejwe n'abantu benshi cyane, aho bigaragara yuko bayifitiye urukundo ndetse n'amatsiko menshi yo kuyumva. Ese wowe ni iyihe ndirimbo uzi yakunzwe cyane itangizwa n'inyuguti ya sa ariko ukaba ubona utayibonye kuri iyi list? Bwire muri comment. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Iyi ni Kigali Entertainment, nk'ibisanzwe bagezaho amakuru y'imyidagaduro, showbiz n'ibindi bigiye bitandukanye biri kuvugwa hirya no hino.